Znači, podijelili smo na 3 nejednaka dijela. Ali ja sam tu Terminator HB armije. Vidiš, imamo Rusak, on se sam okači. To je u slučaju da imate u njemu eksploziju, već ti odmah jedno rame otkačeno. I samo taj rad. Imaš ovdje veliki redenik i puška, najmodernija. HB armija, gornji hurrevi, proizvedeno kod hajrače. Ova hajrača je proizvela i tako. Tu je velika količina eksplozivne materije. Gledaj kako se jednostavno aktivira. Čuj ovo. Znači, najjači smo. Sad, reprezentacija ovoga na